Terus, weh. Lami datang kerupuk. Nuhun. Terus bade mesen sok sabarahaan sok atuh? 5.000 kan, gitu. Kenakeun we cenah ka dieu. Teh. Teteh. We cenah ka dieu. Naon? Maida. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalungkan bungana. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tahan, sip. Wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring desan, insyaallah simkuring janten panantu waktu panata acara dina ieu kesempatan dinten Sabtu kaping 8 Januari tahun 2022. Insyaallah ngadahupna antawis Neng Hofi Nurlianti atanapi Neng Hofi putra kakasih ti kulawarga Bapak Hidayat almarhum sareng Ibu Mamah Rohimah bade ngadahup ka Kang Prayoga putra kakasih Bapak Jaka Juhainuddin Ibu Ratna Sumarni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha min a'zami asbabil i'tisam wa akbari da'in ila ta'affufi wa tahassuni min al-awzari wal asam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana antukinkan bi antos sing nyararingka wabil basma wa bihaqqil basmalah wa bijahil saat alayena bade ngalaksanakeun akdun nikah anu ngareunah merenah tumanina mawaddah warahmah sakinah can aya insyaallah bakal teh diawur kurubul ghafur. Asyukru qayyidun lil mawjud wa sayyidun lil mafqud. Wassalamualaikum. Ani hayyun anta lil ayn. Wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Contohnya iya, iya. Aksen, kan kunis aksen.
Alhamdulillah Muhammad bin ni'matihi al-ma'budu bi qudratihi al-muta'i bi sultan alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahu bi nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inna Allah awshada bil arham wa zamal anam فأمر يجري إلى قضاء ويجري إلى قدر ولكل قضاء وقدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يحكم الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا تموتن إلا وأنتم مسلمون الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kurang sadayana yoga anu bade ngalaksanakeun penguatan dina kudunya dunia hibul kulliyatil khamsi ngaraksa 5 perkara terutama dengan zaman apa pada hamil saya menurut aku yang rumah tangga ini dua anak wah yeneng tadi juga Masya Allah sebesar-besar biasa akalnya itu badan kami memaksakan jalan keluar biasa mendapatkan hasil maksimal soal pembina itu teh wahai anak takwaan zaman takwa yakin tidak lu makmur atau tidak bermadiyat zaman terus melaksanakan turut karena perintah Allah menjauh perasaan Allah dibekali doa Allah mau ngebalingkan Gusti Allah sengaja kulak nanti itu nangis gede nangis loba tapi halangan anak ku halangnya itu anu setiasa mikir itu Gusti Allah mudah-mudahan ku ucapan guru waktu itu billahi robbah ridho ditawiran ku Allah ngaparinkan ke jalan dibekali ku Allah radhiyallahu anhu wa radu anhu dari kalimat khosyia robbah tadi katanya karena masalah itu nama galah Allah membuat kesibur mah membacakan salah dari imam gede bagai teman masalah internet insya Allah ayat lah di internet itu kan tulang ama ayat di sisi itunya kalau datang katanya menjamaah dan aduh ulama itu tadi haram dengan karena itu ayat insya Allah yang mau lah itu atau rezeki bukan pokok rezeki yang halal wae baik kalau mau ini gitu mudah-mudahan ya rabbal alamin amma ba'd فإن الأمور كلها بيد الله يقضي بها ما يشاء ويكون يبلغ آخر مقدم من التقوى لمقدم آخر
ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر كتاب من الله قد سبق. قولوا هذا وزدت بعظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Kadang sedikit saya dengan konten nanti adalah mengegelah ulama kami ulama sanapas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jawastuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsanin. Jang yoga nikahkeun anjeun ka adi teges kaula anu jenenganana Khofi Nurliantin binti Al-Maghfurah Bapak Hidayat suka ridho ditikah naku anjeun kalayan nganggo mas kawin emas 15 gram ditambih seperangkat alat sholat dibayar tunai. Abdi nikah kaputra teges bapak anu wastana Khofi Nurliantin bin Hidayat kalawan mas kawin 15 gram sareng seperangkat alat sholat dibayar kontan. Saksi. Dah, putra tegas bapak ada saksi dulu. Adi. Kayak yang gini, ada bukan tegas Bagi, tegas AA. Rai. Bismillahirrahmanirrahim. Jawastuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsani. Jang yoga aa nikahkeun anjeun ka adi teges kaula anu jenenganana Khofi Nurliantin binti Al-Maghfurah Bapak Hidayat suka ridho ditikah naku anjeun kalayan nganggo mas kawin emas 15 gram ditambih seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nabi abdi nikah karai mas anak Khofi Nurliantin bin Hidayat kalawan mas kawin 15 gram sareng seperangkat alat sholat dibayar kontan. Stop. Kata saksi sah, mudah-mudahan semua tadi ya akad nikah itu nasabul maksa pajak secara sah pertukaran busara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa baraka alaika wa gusti ngaberkakeun ka yang banyak ba'da kumati khair kembali jalan ke saya sahabat manis sareng ke mudah-mudahan diterima tina bulan Quran setan tina rumah tangga an amala sholihan wa wasihni fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin rabbi habli minas sholihin rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa
Allahumma betung serbuh imah page nunagi eueuh gawe teu pahili weuh hasil gede kekeh pamajikan carang leuneuh unggal subuh base al-fatihah. Al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma